Schubor nakaslem jong unongsan hima. Kawai ka trokit penyang kabadan your registration number AS R100 C Laipra iwainyo kala ha mau blay hajan ka petrol pom bat kala banya arteliki kali red kani kala jia ha kasni ublay ha kapor kamba shipho safusan minstem kate ka trok kadai ka badang wan ka jela Assam man letbo penyang petrol bat diesel samaulai Henry Maria poi hajan ka petrol pom mau blay kala lendang bat banya arteliki kali ki badang yait linti Halor kata ke jingjia la pensange shwai ki kali ki bahir bat keo khnang ban lat ni ki no ni ki jing mensau namar ka penyang kala toch surok ki kali pendep dengru ki lawan poi ha kata ke jaka ban yada na ka no ki jingjia habaya kren bat unongnya jong kata ke trok kit penyang ula ong baka daw jong ka jingkela kalong namar ka jingbam trai kamsu lakam jong ka kali bat kani kala penlong yu ban let tenra ya ka kinro Henry ka trok kalayo ban penban ya arteliki kali ki berang yai lenti hagate ka por. Hagane ka jingjia amshim ladon satya ki no ki ba mensao. Oh, कैमरा को मना करो वो पाल तो मुझे डर है यार कहीं हम लोग मतलब गुवाहाटी से लोड करके आ रहा था हिंदुस्तान पेट्रोलियम से तो इधर शिलोंग बाईपास होके मोरकरिंग से इधर मतलब मोलाई जा रहा था वो ऑयल टैंकर तेल लेके उसके बाद आया लाइकोर पार हो गया पार होने का बाद थोड़ा ये क्या बोलता है जगह का नाम क्या है मावलेंग में तो ब्रेक फेल हो गया मेरा गाड़ी का वो छोटा गाड़ी भी था उस तरफ 2 गाड़ी था इधर इस तरफ एक तो था 3 गाड़ी था मतलब हम ब्रेक फेल हो गया कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा वो पहाड़ में मार देगा गाड़ी पलटी हो गया